caro telespectadores GMN TV, no Rona 9, hoste Rádio Nacional, FM 101.1 MHz. Episódio da Ledane está refleto itoan com a Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa está tendo katak Jesus nia glória etan e a cruz. Evangelho forte, o Evangelho São João, capítulo sanulo resinualo, versículo ida to sanulo resensia, continua o versículo hatnulo resin rua. Evangelho inaru kuituan, mas bem tale parte balo, a fuenita continua a reflexão. E a tempo neba, Jesus com escolante sira liu dodang ba mota cedron nia sorin balo ba. E a neba e a tosida. Jesus, onde apóstolo Sira, tama e retos ne. Judas, ida nebe sei saran Jesus bamate, niamos atene fate ne. Tandala barak, Jesus halibur hamuto ko apóstolo Sira e neba. Tane, Judas ba fate nidane, ho soldado lubum botida, ho tan guarda balo, na ulun sacerdote, no escriba sirania. Sira ba, hodi ai konulo, ahioa no kilat. Jesus atene hoto saída mak sei moço com a bania. Nune, nia ba hasoro sira hodi dehan. Imi buka se. Sira hatan, ami buka Jesus Nazaré. Jesus simu hodi hatan basira, haumak Jesus Nazaré. Ida nebe ato saran Jesus bamate katak Judas, nia mos hamuto ko sira. Wahira Jesus dehan katak hamak Jesus Nazaré, sira hakido kodimono barai. Jesus husu basira dehan, imi buka se. Sira hatan, ami buka Jesus Nazaré. Jesus simuhika so de dehan, hau hatete nona baimi, hamak Jesus Nazaré. Imi buka te beskarik hau, husik sirane lao siraniamba. Jesus hateten lia hirakne, sira nebe ita haraik mai hau, ida lalakon, tuir lolos duni. Iha horas ne, Simão Pedro losu nia suri, hodi hakanek sacerdote bot ni atan, sabertiha nia tilun sorinquanan. Atane naran malco. Mai be Jesus lia tumba Pedro dehan, hatama surik bakonuan. Hau sila simu terus nebe hawaman haraik mai hau. Liu tihai dane, soldado lubom bot ne, sirania bot no guarda judeu siranian, tau liman ba Jesus hodi futu metinia. Uluk na nain, sira lori Jesus ba anas, Caifás no nia bane nia uman. Ia tina ni dane, Caifás mag lori ulun sacerdote bot nian. Caifás duni mag folia ba judeu sira hodi dehan, diak liu e maida deit mag mate ba povo. Iha horas ne, Simão Pedro ho apóstolo ida seluk lau tuir Jesus. Sacerdote bot ne marsira, hatene apóstolo ida seluk. Ne duni, nia mos tama ho Jesus, ba sacerdote bot ne uma clabis. Mai be Pedro la tama, hela deiti heliur. Tane, apóstolo ida selu, katak, ida be sacerdote nia emar sira hatene ne, sai mai liur. Qualia ho atam feto ne be heino da matan. Hafoin, lori Pedro ba umalaran, iha horas ne, atam feto ne be heino da matan, atetem ba Pedro. Omos laos ema idane ni escolante, Pedro hatan dehan, hau lai. Atana guarda sira hamri kela iha neba, tan malirin sira tawahi atu haneru. Pedro mos haneru hamutu ko sira. Tuir mai, sacerdote bot husu tuir Jesus kona ba ni escolante sira, kona mos ba nia doutrina. Jesus hatam ba nia. Dehan, haula qualia subar, hau hanorim fila-fila iha sinagoga, no iha uma kreda bot. Judeu sira halibur hamutu ki iha neba, hau lahateten subar lia ida, o husu hau basa. Husu basira nebe rona hau nia doutrina. Sira hatene
hau hanorin lo sa. Maluk sira. Ita termai, ita se halo reflexão com a evangelho vai ta foi rona. Maluk sira. Ita rona evangelho com a Jesus neteiros. Ia ne ia diálogo mai beta rona Jesus ne hatan buat importante det hatan badak det hatan buat nabe precisa det Jesus la qualia barak buat primeiro ndohin ita rona i evangelho mag Jesus husu ba emasira be mai bukaniane ia ne bai Judas Iscariotes ho na lulik bot sira ne emasira. Quando sira na dodo mai ho aheknulo ho lampo tradicional mai buka Jesus iha raina kukon Jesus husu imi mai are rame los imi buka se sira hatan ami buka Jesus Nazaré e Jesus lá bosok Jesus lá Helilia Jesus den how mag Jesus Nazaré maluk sira ita rona evangelho oi naktuir kata. Quando Jesus dia kata how mag Jesus Nazaré, ita harensa kbiti de sai hose Jesus nian, hose resposta ida ne. Ema sira ne be babuka Jesus, dia kata sira la com força, hanesa ema desmaya sira hoto mono barai, mono nam tate. Então, Jesus usuna fatin. Imi buka se, imi dehan los mai how. Sira hatan na fatin, ami buka Jesus Nazaré. E Jesus dian, macau. E Jesus qualia basira. Tebes duni sa imi buka karek hau. Tamba saida imi halo ema sir selu ne laran susar ema selu tau. Husi sira ne lau tuir sira ne dalam. La bele halo sira paniku, la bele halo sira laran susar. Ne be imi buka hau makne. La bele halo ema barak involve hau neteiros. Imi hakarak foteiros mai hau. Hakarak castigo hau, hakarak estraga hau makne, hau mak Jesus Nazaré. Maluk sira, holia fuan irane, atu dehan katak, hasoru perigo mate ninian. E perigo mate ninian nebe atu ataka Jesus, laos tamba buat seluk lai, ita dehan katak, tamba lia bobar, lia laran moras, tamba diabo hatatan ema ni alaran ema la naklo ke ba maromak ema la kohi moristuir lialos maromak nian tamba ne ita den katak Jesus mate laos tamba merece tu mate laos tamba Jesus halo sala laos tamba Jesus estraga buat rumah lai maybe ita den katak Jesus los tunik mate ne dalan ida nebe maroma kakara Jesus liu também da ne dalan salvação ba ema hotu mas be Jesus sakarak atu dehan katak se hau merece atu terus dunik ba ema barak ne salvação sai mi hare katak hau merece atu terus im ne liman labele halo ema barbarak terus tamba sir lah tene botida sir lah halo botida asoro imi sai mi hanu inat mai hau de maluk sira, tuir mai, ita rona, quando ia diálogo barbara, depois Jesus husu, hau ne sala makanebe, quando soldado ida lolo liman ho di basa Jesus, quando Jesus liurai Herodes husu, omak judeu sira ne liurai ka, Jesus dehan, be omak hatan rasi ko se onyanga, ema ruma mak hatan. Então, ema liurai dehan. E hau lao sema judeu, one judeu maluk sira maka kesaro mai hau. Tamane hau la hatene botido halo sala saida. Então Jesus hatan hau liurai do. E soldado ne lolo liman ho de basania. Então Jesus susubania. O basa hau. O tudo to hau ne sala saida makalo nakali, halo hirus, halo nervos ho de basa hau. Se hau la sala tamba sai do basa hau. Maluk sira. Idane atu hatudu momos katak. Dala barak ema bot sira. Foteiros bem makik.
laos tambah razão suficiente. Baku ema laos tambah razão suficiente. Baku tanda dignidade hanessa ema bot. O tem ser respeitado. O bele los, mas be tambah hau bot. O tem ser tuir. Jesus contra dane. Nebe Jesus dihan. Hau la sala tansa o baku hau. Maluk sira. Jesus Cristo la sala botida. Mas be realidade sira iha ona Jesus ne oin atucar Jesus. Nebe Jesus laiha dalam selu kita tu defende ne an. Nia la larameti mane escolante sira tu defende nia. Nia larameti neba lia los maromak ni nia. Nebe nia ting ser fo, nia ting ser kolia, nia ting ser hatan. Nebe tamania liurai lia los nia, mestre lia los nia. Nia la larameti bae maida, nia larameti ba lia los nebe nia hatan. Mai be escolante sira na sanudo resen rua. Ida makfani Judas Iscariotes. Ida Simão Pedro. Nia lori helane surik. Quando nia harekata nia mestre atu mono bae maat sira nia liman. Nia la aceita. Nia sente kata ne injusto. Ne la los. Tamane nia loso nia surik. Osi nia kunu. E saber tiha liurai nia ata nia tilun. Jesus hare bahalo kita ne. Jesus nas contente o Pedro lá. Jesus dehan Pedro. O hanuin kat haula bele simu toran. Nebe maka iha. O hanuin kat haula bele tuir hawama nia plano. Hatama surik bakonua. Ema nebe lori surik. O ema ese mate ho surik. Maluk sira. Jesus atu hatudu momos bascolante sira. No maita katak losrun. La bele loriat seluat. Ema nebe loriat seluat. Atne nunca ramata, atne buras banafaten, atne desenvolve banafaten. Tamane Jesus sanorenita. Sema kakarak buat dia menan iha ne vida iha mundo, lori buat dia asoro buat at. Então Jesus dehamba Pedro hatama surik la bele saber emanene tilun tamba quando lori koroa tasoro sira ne katak buat atne sei banafatin hanesan fale how hadomi crime how hadomi buat at how la kohi buat at tamane how mate ato ema belle aprende how foi intuir mai ia dialog sira ne be maka halo na fatin ho Jesus e liurai husuba Jesus o hanoin oma judeu sira ne liurai ka Jesus liatumba nia Pilatus dehan o rasik magdehan lia hirak neka ema seluk magdehan ba o e Pilatus kolia tan dehan katak o hanoin hau ema judeu ruma ka onia ema sira maksara no mai hau Jesus dehan onia reino maksira nebe mai informa foi informa fam falsa ba o mai be hau se hau nia reino mak mundo ne reino ida hamri hasoro reino selo nesa hau nia reino se hamri funu hasoro o ato hau la bele mono ba one lima mai be hau nia reino las mundo ida ne nia kata Jesus nia reino perdão reino justiça reino domin reino dam tamane Jesus la hanori ne maida ato hamri hasoro liurai revolta hasoro emanebe haloat hafuen liurai vai hira husu na faten e nesa o liurai dune Jesus simu hodi dehan los tunik hau liurai hau moris hodi mai herai clara ne ato fosasen kona balia los ema hoto nebe moris tuir lia los ema ne rona duni hau ne lia malusera ida ne lia fuan nebe hau karak ato uza hodi takai tani reflexão ba dalai dane Jesus reconhece dan los uni hau liurai mai be liurai laos hanesan liurai mundo ni nia laos hanesan liurai Herodes la hanesan Pilatos la hanesan liurai qualquer ida hau liurai hau mai mundo atu hanorin dia los atu fosasin kona balia los tamane eman be helia los ia fuat eman be helia los ia clamar eman é moris honesto moris justo nia rona hau nia lia nia
nebe ron hal lia los. Hal lia ne halo avalia sama ne vida ikus mai nia hunsik bototo nebe bakla los. Hodi tuir fale lia nebe los. Alexira Jesus Cristo mate tamba injustiça, tamba lia boba. Jesus hanorinita. Dia sexta-feira santa. Jesus mate ona. Hamutu com Jesus ita mate balia boba, mate balia sala. E moris e Jesus. No dar Jesus no povo, moris e justiça, moris e perdão, moris e dama. Jesus perdoa ita roto, até ita nos perdoa.